iskoristite šansu, ne verujem, oproštajna emisija Čarobnjaka, iskoristite priliku, najbolja emisija na svijetu i najgledanija, kao što znate, svi gledate i svako mora da ima mišljenje o Čarobnjaku. Morate pričati o Čarobnjaku, pričati, diskutirati, sve živo morate raditi o Čarobnjaku, morate sve znati i ako vidite neke stvari koje vam se čine čudni, ne mora da se tu, one vam se samo čini. A ako vidite nešto čudno u ovoj emisiji, obavezno se javite, znači da ste pod urokom. Obavezno. Za ostale gledatelje važi, zovite i čekajte i primate energiju, zato što je danas dan punog sunca, znači svaka moja riječ ide ka vama i odblokira vam se energija i moći ćete da krenete. Danas je jako bitan dan, najvažniji dan u kosmosu. Kao što znate, nedelja je dan sunca, međutim, najvažniji dan u kosmosu je danas. Alo, izvolite.